puniki kawiten titiang pinirien tidang aturang pangastung kare panganjali. Om Swastiastu. Inggih idedane sareng senamian minekadi suryan titiang makasami sanele daun kinetunin titiang minumangke hari amaseng titiang saking Skodra Gongsan Cayo Dwi Propangli arau tampil rengjang itu senamian kumanti titiang ayat ngaturang sosolakan sana merupa drama gong parinik cerita sana aturang titiang rengjang dan senamian menawi sampun kasumpah manik sapunapi daging ceritone punike ledang arse dan senamian nyaksi yang oleh dan para penonton senamian mustikannya aring para sujana sangwikan widadari sejurana magong agung wiyakti penglungsur titiang makane dedane sareng senamian ledang ugi ngicenen titiang pewarah-warah desat-sat titi manduwentan titiang rekale titiang martiang parinikan drama kakilatan nenten lali titiang unas gengerne sinampure makanya para penonton sareng senamian ledang ugi ngampura yang kesisipan titiang duanin sinah canten sinah makuih yang kirang langkung atau titiang aturang daging cerita sana aturang titiang rengjang senamian buyung berdasaran untuk bapak kuantah kekawian mang dewenan asung kertu walenu brahe deseng yang pramoisese lama kana titiang pingkalih idudane para penonton sareng senamian memanguhin dirgayu dirgayuse
idedane para penonton sarasnamian sadawangian uan tahasa punika atur titiang dina ketemu nenten lali titiang aturang krama sandi om santi 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 om. Nang pedalam bakwa gigis anggon ayu ramo pangkudo bak pematakot ya kesemangan tengai sanyo pemeten kene kepaon jak-jak gitu nah kona ngunduh ayu ne mapamit wastu ngawet duang dados cemeng kawen tanana jika dimanggil den ampura yang dengelantur sisip iwang cemer salah dipuri salah menawanan salah ada perabot apa nyenawa ngayak bakat belah ninten miyagan pada pengayak talar ninten ada dua gong lah nekat jemaah napi malah tidak ngambil dua aku ninten talar aja mun salah kengken dan dimerasakan sisip ngajak memunyi benar-benar nyembah Urto nak malu nutur orang ken bako nak kengken utuki pembelak pun bako ngenakin napin tua bako anggon ayu lamo nyena dolenan ben yaman ayu ni teken nyen patut bako ben metok ada suakang bako manipuan di subane bako sing mapo ngerayang di nata teken ayu bako ngelanting ngawak ngingsanan ketuaan bako nyilih galak sekonden bako mati kena kingken ampun aja bako dulu yang berarti iwang kita wastu mesio yang mangke rendok yang muni aja ngaturang yang mainnya mereka kepuri melena sios tiang pentan areng pasang tiang nak gelam nyakit kang basah kenapa pasang tiang pun mendaki basah nih subo misi ya basah ayu kan kaden misi basah babok kaden yung misi kengken nih kada satu kenian dok aji mikayo nenatur tiang nak kengken iya nih ngotang aji medaging rayon nanti mana apa bina nih sini kontan pasang tiang nih medaging mandi tiang ayo tiang beleng saja makasiapkan nak bako ningah munyi ayu nih kalau sing nyandang ayu sang sayo nyen mirip bako kalmari sel dewek ayu sing bako jeneng ngelah lacuri sing bisa mekati pianak sing bisa ngeyasain dewek ayu nih ngerti
sarana nyalanin lacurin nak bapo melah jele ayu nak bapo melah pianake melah nang sing ado nang len nah kalau ada pengide bapo kene ayu suba kadong kene kudiang bapo nyen bapo ngide olah nyen ajak mekardi awanan ayu kene sampun nang pisan aji nang kenang ini ke punika ji. Nang medole kan benua nyene nanang ayu ni. Nu barak rasa ayu subuh kali no mati ken memene nyamu ayu sing ngelak. Bapa gen nu ada reraman ayu ni. Teken nyen patut sambat seperti nyen ajak ngedum lekane sejabun ni nanang ayu. Dia kenapa sing gak disambat? Parakan jeneng ni pengayah dipuri. Mat Ajre mana yang yuk ni. Iring ni diam de baca ngawen kuningan. Ini kawen tenang sikian dek yang. Pejantan roh penaga jaga diri. Yen sama ken bapa nak ken wani ni makati awanan bapa jengah ayu lak sing badi mesurat sangat rumah. Uok bumi ni mania. Wih, amun apa hayang jelemo ah? Tuh karena wenang uok ken prades sapat ken bapa. Ni ayu tulen anak ayu musuang ayu teken wani ni ajak ayu makati awanan ayu bening. Teken bisa gagah ayu makajak. Rasa kayang dewe ayu ni lanung en ayu. Yen teken anak ini makati makita makapangan makita gilin. Dia tongos apa angkon ayu raramo. Dia tuna mirip tersan bapa mempiana. Yen patut suwun bapa cara nyuwun percima. Elah rasa bapa ngejang di papan bapa anak itu. Nang benar-benar dah dundun ngegagak basang bapa nyen aja nyen. Kena bapa sing adolen. Bang deage main ngale-ngalan ayu enak bapa. Aduh, tasnya mau berayo bisa go ken bapa. Metakona kona nyen mantun bapa ne apu tas sapan. Sudah tiada sampun api penadon dia. Sampun api jantung aji dan berasida di tiap macam meringaji. Saja sinyak nyaman. Hah? Saja. Weh, ayo. Yen ibu merasa nungi pas hati-hati, ne anak ibu. Debu muda dek kemikan bibi keken ngaji nenek. Keken. Berasa terus naino kenanane awanan kai metakon ken ibu. Weh. Pang ibu nawana. Dugan bajang memen ibu ne anggon bapa kekelam. Bapa sing tanune memen ayune yen sing sa ke widi-widaneng anggon bapa soma. Lebih angken di marga-marga nih kain bapun akhir ayu ngaenang ayu bapun tongos tua hingga biar cepuh bapun mentakon nyaman sing nah lamun subuh ayu memegah sak kenara ramo mula ayu makita nekepin makan bapun nih bang bapun sing non ayu anggon bapun panan atau sangat saya kan yang bapak kalau murah bumi
demen pengide dakine kartina kakaran kepateane anak apa bang sing ngombo ke sisi sedang bancik aji mikayun panjang mupotak sekian dia doning aji sampun mantel usanku ruen aji saya tidak ngantun ngawin kati menen bayo kadi mangkin menen bancik mupotak panjang kenapa pelobo mepilunas ini dosam yang ini manian di Subang bapak tua bang ada balikin bapak awanan kita bapak mepula-pulan dan bino cara bapak nak nempuh suwejo tas widine mentik pula-pulaan bapak ni sama rob donione paling bapo ngale tongos ngedes masan panas ngentah-entah di batan punyan kayu nenek ban bapo memula bapo memon suwejo widine miripnya mebungo sama turmie bunga dione medem-medem nanang ayune tekaina barang kayang cunguh bapo ning adak nih bunga nih pesuli dewe ayune di kuda apa sakit mebuah bung keles tulang bapo mati makento buah ayune ngemertain nanang ayune keceluak bapo punya latang bakat bulan bapo Raya Kridiangi dan presiden di tiang nagengin kadi pengabden aji wakmu pun ikut yukti angane ngi punya natang dia angdotan satrusa di tiangan di tenangan aji ngawat wak cemar daras kewendanan aji durusang nah sing jajumakan mula bapak kalmuja bangga kepisago abang ini donyi salah tampina manian ya di salah tampi nanang ibu napa pas bawa suargan kai nyai nongosin kawah ibu nilaraman bo dan nongosin cicen we